Priprema za samostalni život. To je prioritet mladih koji odrastaju bez roditeljskog staranja. Zato je organizacija SOS Dečija sela Srbije uradila vršnjačko istraživanje o napuštanju hraniteljskih porodica i domova. Kakvi su rezultati i kakva je pomoć najpotrebnija ovim mladim ljudima? O tome razgovaram sa Jelenom Vitorović-Raković, saradnikom za osnaživanje mladih organizacije SOS Dečija sela Srbije. Dobro jutro, hvala što ste poranili. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Evo najpre da kažemo da mladi u Srbiji čine 16,5% populacije. Kada govorimo o nezaposlenosti mladih do 24 godine, ona iznosi 32,2%, a poseban problem predstavlja osamostaljivanje i to pre svega kada je reč o mladima koji nisu odrasli u svojim biološkim porodicama, već u hraniteljskim porodicama, u različitim ustanovima za smeštaj mladih i dece. Oni se suočavaju sa burnim emocijama i strahovima. Čega se najviše plaše? Pa, proces osamostaljivanja mladih inače je jedan zahtevan proces i kada imate sigurnu bazu, kada imate razvijenu mrežu podrške, kada izlazite iz sopstvene porodice, naši mladi su suočeni sa brojnim preprekama i izazovima i to je za njih izuzetno težak životni period koji je praćen različitim strahovima i preprekama. Fondacija SOS Dečija sela je upravo zbog toga sprovela vršnjačko istraživanje koje je započeto 2019. godine. Mi smo angažovali mlade vršnjačke intervjuere, što je bila dodatna vrednost ovog istraživanja, što znači da su mladi koji su također imali iskustvo alternativnog staranja prošli obuku i pripremu za sprovođenje istraživanja sa svojim vršnjacima. Tako da smo mi tu zaista dobili, rekla bih, iskrene i potpunije informacije, obzirom da su to radili mladi sa sličnim iskustvima. To istraživanje je zapravo pokazalo, naravno da su individualne razlike među mladima velike, ali pokazalo je neke ključne oblasti koje njima nedostaju. Znači, osim tog osjećanja straha, neizvesnosti, osjećanja da će biti isključeni, marginalizovani, ostavljeni, da neće dobiti potpunu podršku, oni su istakli da im treba psihološka podrška da bi to prevazišli, ali isto tako i finansijska podrška koja bi podrazumevala nekakvu pomoć dok ne stanu na svoje noge, pomoć u obezbeđivanju stambenog prostora, također pomoć oko razvijanja osnovnih svakodnevnih životnih veština, recimo raspolaganje novcem, kako da organizuju svoj dan, kako da kuvaju, plaćaju račune. Znači sve neke svakodnevne obične stvari koje oni, nažalost, kroz sistem nisu imali prilike da u dovoljnoj meri razviju. Koliko je izvesno da će to sve moći i da dobiju i da im se zapravo pomogne na takav način? Pa, dosadašnja istraživanja su pokazala da, iako je zakon predvideo nešto što se zove plan emancipacije i plan otpusta za mlade koji napuštaju alternativno staranje, uglavnom se u praksi to svodilo na planove otpusta, a manje na planove emancipacije koji su upravo podrazumevali sve ove oblasti koje sam već navela. Oblasti za razvijanje životnih veština, što je njima nekako bilo izuzetno važno. Postoje izvesni pomaci u praksi, ali to je nedovoljno zato što je praksa neujednačena i to su prosto brojni izazovi koji se tiču nekih manjkavosti i sistemskih rešenja, ali ovo istraživanje je pokazalo da je potrebno upravo izvršiti reviziju tih zakonskih okvira, unaprediti taj neposredan, praktičan rad sa mladima i isto tako razvijati nove usluge i nove sisteme podrške koji sada nedostaju. Da li društvo generalno prepoznaje potencijal mladih koji nisu odrasli sa svojim biološkim roditeljima, odnosno uz njihovu podršku? Još uvek u nedovoljnoj meri, čini mi se. Iako je nekako važno da ih posmatramo kroz prizmu njihovih kapaciteta, njihovih snaga, ono što se često dešava jeste da ih društvo gleda ili sa sažaljenjem, što nije dobro. Prosto oni u toj... Njima nije potrebno ni sažaljenje, ni divljenje, već zapravo podrška. Treba im podrška da bi razvili svoje pune potencijale koje svakako imaju. Kako vi to radite u Dečjem selu?
A u Dečijem selu podrška mladima se sprovodi kroz skoro sve naše programe i projekte. Znači, specifičan način, da kažem, u Dečijem selu Kraljevo, specifičan način hraniteljske brige o deci i mladima bez roditeljskog staranja upravo podrazumeva jednu pripremu mladih za izlazak iz sistema. Kada je pravo vreme da se sa tom pripremom počne? Da li je sa 14 godina možda rano? Pa nije rano. To je upravo trenutak kada oni treba da počnu da uče životne veštine koji će im biti potrebno. Dalje sa procesom i nastavkom školovanja to se odvija dosta jednostavnije ukoliko mlada osoba na vreme uđe u taj proces. Kod nas u Dečijem selu Kraljevo postoje program polusamostalnog života i zajednica mladih gde oni dobijaju tu vrstu podrške, a istovremeno u Beogradu postoji centar koji se simbolično zove Jaki mladi i u kojem se upravo na jedan sveobuhvatan način i uz individualizovan pristup koji je kreiran na osnovu potreba svake mlade osobe, pruža im se mentorska, edukativna, finansijska podrška. Mnogi naši mladi su prošli različite kurseve i obuke, dobili su finansijsku pomoć, upisani su na različite prakse u malim i srednjim preduzećima i kompanijama. Osim toga, oni su nakon obavljanja stručnih praksi uspeli da pronađu zaposlenje u nekim od tih kompanija, a mnogi su se osmelili da se otisnu u preduzetničke vode. Mnogo vam hvala što pomažete mladim ljudima bez podrške bioloških roditelja i naravno na gostovanju. Hvala i vama na pozivu. Sa nama ovoga jutra bila je Jelena Vitorović-Raković, saradnik za osnaživanje mladih organizacije SOS Dečija sela Srbije.